Mm-mm. Ada kuburan guys. Ya, kalau di sini ya kuburannya jarang di TPU. Fotokopi kakak salah KTP. Saha. Kepalkan kebijakannya. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Balap di mana itu? Balap di mana? Ika mana ngageng? Di kebun cau mendingnya balap. Menang mang urang. Temake remnya itu. Mang. Astaga, kunaon remna? Geus ahli. Kusenal. Aing rem kunaon itu? Hah? Itu kok rem deh ya. Aku kusenal naon? Di kumaha ngeremna? Ada kieu mah. Aku senal. Atau merendeak senalna? Peda. Di kumaha? Kapungkeun emang lepaskeun cenah. Atau ditubrukeun? Ngelapin tubrukan. Tonyongkeun he. Ah bener lah lenger beak senal atuh meureunan. Bayang kena sakantong. Ini atuh. Nu jagoan balap teh ya. Sok juara kayak gimana? Sama. Juara kayak cuma kalau barat teh. Masuk YouTube.
kuburan guys. Ya, kalau di sini ya kuburannya jarang di TPU. Ke rumah aja jalan. Tuh. Kuburannya. Dan ini ada pohon cabai. Suasana kampung Cibungur. Fotokopi kakak sareng KTP saha kepalkeun ka bijanahnya jeung saha